Katba kasni thebot sya ka ying dorbar thau an jong ka Lok Sabha MP election kalanang jan ki kertong jong ki party ba pher kilanang bunkam ha ka kam yalap election jong ki kumju ukertong monlang ka sarkar MDA u Dr. Gemini Mautho ulawan hiar sya ka thain ribhoy manpan ka jingkarsan na ki pajba ka them ribhoy ban penjop yu ha kane ka samoy election kaban salong shen ya kane ka jing yalang pajba la pelong hamadan yeu umsning ha ka jing don ka ru ki party sign perthei ba pher ki ba ai ka jingkarsan ye unu kertong ka MDA u Dr. Gemini Mautho kini ki seng ki kentup ye ka seng UDP NPP HSPDP bat ka PDF usyong knor jong kane ka jing yalang udei na ka seng NPP uba RR makado la yoru ki jingkren ki bakentup na uba don kupa sumer naga seng UDP uba Dipson Rentatiang naga seng PDF uba Clement Maulong naga seng NPP u MLA ka umsning constituency uba Jason Saukmi Maulong kumjuru na ukertong monlang ka sarkar MDA u Dr. Gemino Mautho Padahal ia biasa yang triang bagi pada mana kita sampai mana. Jadi orang juga pada politics, election depend, MP election, MC election depend, MP election bagi election kita, election kita kita bagi pun election depend pada ada di dalam masyarakat, pada masyarakat ini, tapi ini dikurang yang berlang pada berman jadi kesana kita pada. Deskan berjumpa, jom disayang berdoa, jadi kesan, jadi kedak, jom dijumpa, jom terjadi. Ini bang, Kongres, pada komiti mana, Kongres sudah buat pada agenda, Kongres sudah buat isu, orang jen jadi parti Kongres, parti belum main buat, siapa main buat, siapa lainnya main buat, tangkap, tidak tahu kita isu, jadi agenda bantu ini baik. Ibu Maisong Kader Tolong dari Bedel Badon jadi suku perkara yang kuno protection Ibu Presiden UDP Koordinasi Ibu Presiden UDP kuno dikerjakan dari SDMP yang UDP. Lepas Tolong dalam sebuah Minister Hati Tolong dari Singapore yang Coordination MP UMP Relation Pelajian MP sebelum job hari ganti Relation MLA Agency MP dalam dikali juga MP SSP UDP bukan dia UMP ulama oleh sejilang baru bukan dia MP ulang ubrio ubah play ulang neutral play di parti UPR Kongres Hawa raya Senin Sibet sekalian sekamang di Oslo Kongres Kesupen orang baik bagani ke MDA dalam bukti ke DGP hai di orang yang hai nak dia apa ke ini yang kasih Kongres tidak online ini nama principal bukan naik ke port candidate kibun dia usai kiai ramai lagi lagi don ke sisa orang dah pikiran Kiyong baka ni ka state ni bahaya jumi, kani ka Congress ka bahaya state. Kimla kani ka kata. Hoy, niyo ka state jomnali nakasay Congress. Ki ay pare ye ka state. Bongdan pot bongdan sam. Long may gini pa, na ay sakay di pun ikti. May pare ki dolori ki patta, kano ka sakay ma di condition of the land. Kani ka ta sa Congress. Kan panginang yan kiskin, ilayo, kiyang pinta na sponsor, kaya sisara sa taro ng Congress, yung pun yung sam hado mataro, ipatagan po tayo. Kan yan kiskin, jayu sa lampi, jayu sa kawan doktor, ijakara diputar, kanang one, nang claim, kanang sarkara saan, kanang di masjid saan. Tapi, kini, dapat kita usaha. Mengidamkan berkelai tahu yang iman badan kita ka voice. Hindi mo sulit division ada ini. Jangan isu di bawah pada sini. Nak kenal, bagani ke sarkar MDA ada juga lang. Kontrak ke sama belum chief minister jumi. Bagi neso bagi ini chief minister di bawah di state.
Yung ini legitimate ini persat yang ada kasih people. Apa ni legitimate? Kalau kita ni awareness yang kasih kongres bagi kita menjadi partai. Yang ini sok tilang. Ayam tiga pun berkadian. Ini lek ini tulang sedai. Nama tadi isu apa tahu ni berkon. Banget tengah kita. Berkon kasih kongres. Berkon dia menjadi kita tak jaga. Kia kerentang hak kubur. Kina kita menmi hak kubur. Banyak sai pada sedai. Susi kata tadi kita cakap. Siapa yang kalian berbuat? Dan siapa yang kalian berbuat ini kiri kasih. Jadian. Ini kasih jadian. Jangan hati Islam. Hak jadi alam doktor mukul. Pindai bantai itu ni. Lalu kita dia berpetak itu lagi. Pada ini mereka mau. Jangan hati kipor. Kita berbentur yang dustur. Yang an. Yang ikhtiar jauh lomba Islam. Mano Islam kita an. Mano orang kita. Menjadi nasib kongres. Apapun bila menkan gue yang dibuat. Orang beri dia berkat tentang ini pun sama. Orang beri berkat tentang ini longgar. Longgar yang ini. Islam ni benar, Islam ni belajar. Yo itu tak kita. Yo itu tak kita ni kemal. Kita ijna Islam kita Kristen Islam. Kila menomba iyo jampi namni na po Kristen kuno kilik kran sete. Menomba yepi is a shine kan dictionary. Nas om tak iwe. Professor G.G. Swell mampu anda upaya. Menomba wara ia kata Nehru University. Menomba tadi nak course dengan Professor G.G. Swell. Ini nak seni, ini nak kita seni dulu. Ijna itu Maka ini jumlah enam seperti kalian dunia. Nama Kongres akan hadir tadi dengan national interest jumlah dia. Kalau itu kita terai, kejilong jemaah, jiman jemaah tapi, jenian yang jemaah tapi, ketusur jemaah tapi, Kongres itu. Ini manuan, ini baik, ini loh kan ini, macam itu pusat. Mengenai ini bisa ini pun. Kini kisah Kongres. Kita pernah bagi talk of BGB, CBD, apa cakap ini, CBD, orang lain, pada kita mentah, yang ham ni ada perlu BGB, baru kandidat orang lain, baru kandidat orang lain. Kandidat kita nanti, sebenarnya bagaimana sih pak, jadi kita digital front bagaimana, ini MP nanti isu parti. Don't have any interest. Apa kaidah berkaitan dengan MP election? Mencari juga yo, kum diri di sini lah. Oh. Kalau kita berke MDC election, every election, ini election di dalam kita syamship, lalu kata-kata. Jadi itu ko apa ini di parti kopier, hamdam, akhir MDC berke every election, kalau kita yakhan, lalu kata-kata. Kemudian kalau kita berke MP election, MGE bagi kami semua. Bagi dia pun kita berbuat sedikit lang di kopier, agi konstitusi bagi Jakarta kopier. But kami pelayan, agar kita cari benskap apa ini bagi tinggal election na kalian kami, nampun pau kedik sobulok na kalian Jakarta yang dibuat. Kedik kedik penbaik, kedik sepuluh jingmul, berkedik yang mundur lah. Nak kalian jadi nongyang, jom kini saudari parti Rio, kibardan, agar kita sorkar sunrot MBA, lesi nama berdom, kalau kaya bersak mau, agar kita jenah berdui, berhak kita jatuh Rio berdui. Tabun kali Islam, ibadah orang syong, ki perkara yang kita kecil kali. Idon kita beri kursiu nama kita kiri. Jom kiri idon yang bidongi, iba kip, iba mak, ia belum kau dengan cara beliau jom. Bagi kuah, bagi i berdan kita kiri. Hal ini kerja beliau jom. Bas smoke lap sibun, smoke man sibun. Benar kalian jom kiri.
leader ibadan hakiki saudi party dari Indrai Rama nakalian jongki kilai muncul lang ban beni yang tahu candidate yang menang hakiki kekenci di pemerintahan bani pun ya kali election Lok Sabha arhajar terhendak kamne yusuf ya kini saudi party bani snok tinang bani wan nakaway sur hakaway lama namar idang lalang danong rin trekam nakaliang joki idang nakajong na ideology nakajong na party organization Ilai hadri kekenci di pemerintah ila bo ini syurut bat ilai wanlang den bani slokti bani wanlang tang yang win candidate bani pun haga bede berkali MP election kini dalam kumau mentan dengan sak mau haga di jatuh riu bat haga di jalan tujuan kini di anggur jadi community na kanyang tempata kalau urong pengenesian bahagi ni community di momentan ipatpa no shongshong in ayat dari kerjaan berapa na kalian menjadi ban ayat di job keberan burung yang di armut di kertong MP way na kali keselong parliament kisi baar nanti natura parliamentary seat. Kalau lagi yo irin job, jom kini armut di MP, nanti kita celah berjungi. Insa yo so way mar MP, bagi jil, bagi mat secara dasar. Tiga umur, pelayan di MP, in yo akan say, nanti kita celah bagi berjungi. Wah, pelayan keting keren, seni setai. Ham-tam nakalian jong kemuun ko pasya ini. Yung apa ini ki South League Party kilai wana, but kilai wana kami way candidate. Malay pa kini jet jauh common symbol. Aku akan percaya biru ya dari pemerintah. Nomor dalam keting kenok nakalian jong keseng Kongres. Baka jini pun aku berdiri berkini ke MP election mentang. Kedai happening ke Kongres buat ke UDP. Ini tu UDP walpa hari ke por. Kini di keren nak yang ke parti Kongres kalau tu bapak halu kata-kata. Nomor kecil pun mentang. Kamdai happening ke Kongres buat ke UDP. Kedai happening ke Kongres buat ke candidate yang menang. Jom kali ke Sarkar MD Bernyanyian Aka Dur Aka Sumul Jom Balai Jid Elbom Aku akan pansmotu yapi Nomor Don Kajing Genok Nakaliang Kemasing Kongres Bangi Isu Long Lang Untuk Menilai Kamdan Kata Kajing Semutu Jikut Kaplen Jongi Pada akhirnya Lau Kawan Symbol Kemudian mengalami kum independent candidate. Kemudian apa? Kini kesultan MDA, kemudian kita kejingke kejingkum yang kau independent candidate. Pada itu ini, orang dipor pergi dayu berlalu no. Nanti yang mengesin HSPD tiru kelasai, yang kau candidate berpropose Ahmad kali kesultan MDA. Berita ini Pak Remington nanti nama perwat konstitusi. Dalam ujian di Pak Remington, beri pun diberi di MP election. Nomor bayi dari parti HSPDP di hampan ayah di beri pun nak simbol jauh sing. Kini di pemben nak yang jauh dari kesultan MDA. Nomor lalang ini na ginoo simbol dari South League sing. Kemudian kadang kata jingke jingkum yang ni candidate yang mana. Jadi ada iPad yang candidate yang mana. Ya ke common symbol. Kemudian new candidate ulong tunggu independent candidate. Kalau saya telah
ngah boleh slot si berdua berdua. Jadi dalam agar start, ketika ijai, ketika perkhidmatan, nak kalian jom kini South Eastern, Inoyam, ila Shirken jadi negara. Bala kalian Shillong Parliamentary seat, impun yale dari simbol juga bom, bad nangkai natura, impun yale dari simbol juga kot. Kini kalian impun ben, nak kalian jom kalian Sarkar MDA. Kalau sokongan sesuatu kelong, pemerintah ini ginong aki gensang yang apa nilai pertolong yang ini jinang, aki konstituensi baru ini ginong dia donang. Nakal yang bersen kongres ikirmo, diomba i nontersan, nakal yang bersen PDF kisatep, syau candidate bersen kongres. Nagasing SSPDP, kisah Kershan, yung candidate nagasing Congress. But nagasing NBP, kisah Kershan, yung candidate Congress. Ayos ko yung kren, nagaliang yung MP Kedon Burong, Menero, Hangke, Jilang Hasmit. Muli yung PUEP, kalau mapaklam, halo tata. Naman hati ni Gensang, yung election na kailangan nagawin. Baro, inong yung kini South League Party, rengkat baru independen, MLA, Pak Lambor Balngian, nanti dan Nongkrem konstituensi, ia donang, ada juga lama bertakwa Yesus. Asyikwa percaya dia ini, nomor kedon jadi keren, nak kalian jom MP Kedon Burong, nak kalian jadi notisan di mesin Kongres, bagi yang long kita dibayar balik, dibayar perang, apa ini? But can the MP election are hajat. Nanti tu lebih kawai, ini yang dikirakan, jom kali Sarkar MDA mentang, sistem jadi. MLA Kedon Burong jadi bahagian malu, idon akan di Sarkar MDA. Bertanya kali sistem jadi, kalau pipet yang reportkan, jom kali Sarkar MDA. Kalau lambat, lagi parti Rio, ke NDP, ke UDP, ke PDF, ke SSPDP. Bukan bagi kamu, kepada kami ke Sarkar kelale, nak benda, jadi bentuk jo kata salonsar, akan kami ke bagi ke jongi. Mungkin apa ikan nanti